bazicabanga bona. Uma engenile yena ekuphakameni, ma ebusisiwe wathola imali, mhlambe omunye azayiphucu ney'ngane azayiphucu, nenhliziyo leyo enhle ayiphucwe, nothando lwasekuphakameni aliphucwe, aphenduka angabe sakuthanda ukuphakama. Ngoba laba bantu abamcelela lolu thando lokuza ekuphakameni bathi kunamsebenzi muni, ngoba izinto ababemcelele ukuthi anikwe lona ukuze azenze akazenzi. uJesu uthi kubantu bakhe ma ekhuluma nabo, nina niukhanya kwezwe. Ma umuntu okhisela isibani uye engasibeki ngaphansi kwetafula ukuthi siyikhanyisele sona sodwa, uye asibeke phezu kwetafula asichwane kothini ukuze sikhanyisele abantu bonke. Nina nikhanyisela abantu, nikhanyisela abantu. Bangaka abantu lapha phakathi kwenu onawo amathikithi akawathatha uthi ngithatha amathikithi ngilithathela ubaba, ngilithathela ubaba mkhulu nabantu bakithi, nengubo emhlophe namasango? Bangaka abantu abakwaziyo lo? Bangaka abantu isiziba sasekuphakameni esimaziyo ebhajadiswa, ebhajadiselwa abantu bakubo? Bayingcosana kakhulu. Nakhona ngisho nokuthi kuyalunga nakulaba abakwenzayo, ngoba imvamisa ngiyazi ukuthi lezo zinto zenziwa ma kwenze njani. Uma ungafuni lamagugu enhliziyo yakho nalezi zinto ezinye ohlala uyilandela, yinto onganendaba nayo le. Uye ukwenze ngoba ufuna ukubelesela isikweletu ukuthi sengibhajadisiwe, ngabhajadisela obaba nabangenisa manje ukuthi akwenzeki ngani. Ukukhonza ukubi lokho, akusikho ukukhonza okuhle. Ukukhonza okuhle ukukhonza kothando, ukukhonza kozwelo, ukukhonza komusa. Angazi ukuthi bangaka abantu njengoba nikhona nje ongajabula uma ngabe iy'ngane zakhe njengoba ethi ziyamthanda nje, zimthandela ukuthi uyazondla, azimthandela ukuthi unina noma uyise. Okwenu enikwenzayo kunjalo. Baningi abantu nalabo engibashoyo engiye ngibabone bezenza lezi zinto, kodwa bazenza ngenhliziyo yokuhlubuka, bazenza ngenhliziyo yokuhlubuka. Abanye aqhube phambili noma ezonikela ehluphekile athi angazi kuphi ngoba nobaba sengabangenise ekuphakameni ngakwenza ukuthi nokuthi. Ngibona ukuthi lokhu ukukhonza kwesikweletu, khonza ukubi okungenasibusiso. Yinto engemnandi leyo, ayiphilisi noma ngabe unengane, ikwenzela into enhle kodwa ikwenzela ngenhliziyo yokuthi ngoba ngifuna ukuthi.
engakwenzeli ngenhliziyo ukuthi ubaba lo ngiyamthanda, umama lo ngiyamthanda, ngoba ngiyambona uhluphekile. Ningabantu abanjalo, noma niyazenza lezi zinto, anizenzi ngothando, zenza nibalisa. Omunye umuntu usuke engasenayo intuba yokuthi uzophuma abheke ngaphi, sekumpintshile. Omunye akwenze kungalungi ngoba akusekho endaweni yokuthi kusalindelwe ukuthi leyo nto ayenze, kodwa sekusendaweni yolaka.